I dobro jutro ljudi moji, želim da vam čestitam Božić svima danas koji slave, da ste mi živi i zdravi, puni ljubavi i sreće, zadovoljni, uspješni, voljeni i da uživate u ove praznične trenutke sa svojim voljenima, sa svojim ukućenima, sa svojim prijateljima, sve zavisi kako ko slavi. A ja sam vam ovdje snimila jedan mali video, čisto da vidite kako ja proslavljam Božić i kakvi su to naši običaji u mojoj kući. Vi gledate video, uživajte. Ako imate nekih pitanja, pišite mi u komentarima. A, Neću mnogo da pričam, pustit ću neku muzikicu u pozadinu. Još jednom vam želim sretan Božić, živi bili i još jednom da se zahvalim svima koji me prate i koji mi pružuju podršku. Jako mi je bitna i hvala vam od srca. Ljubim vas puno. Uživajte u videu.